the entire me busa sana say on Saturday ne call for media who has a Breman for no na mo pagya nti na busa as a Breman na so wo ka ho mo free e ho yes if mo YouTube na boss dey na manfo keka no Djka me das YouTube the intimate nyem also because of say YouTube me nyem media so obia enje obi camera say omo obi ntwa ne si ye hia mo se bia mo mra me feature onipa na yimu amutimi ka se afena wo kan ye monko afena wo kan ye but nya sanso na tie ana se bia ye frɛ artist bia twan ana artist bi kra fro se twan nipa asomasi afrɛ me se me meboa na adwuma utimi ka twan se o ma ne nko ye se Breman fo no na saade no ewo ho ebinsi sada twan matete ntina enemenya wo ye me da me bisa wa ntini ye ena nya sa na tie mosquito na ya na mutwa no de nti a meto ma ne se wo fane aka Beneza nti e kan wo fane ntina aka wo to nti omo ani nye kwan a mo fa so eto da mo make fun of Islamic religion ama okaya ka se 1 and 1 1 and 2 eto so miensa anhwa ebe nsem bebre megidi sa se mi wate pa mate nti sese mo nso ma plan se enya de se Islamic religion no mu bedi ho fe obiem Djka ye ntimi fo bi som ni agro ye gisumdi onse ma yinyum na frimi ko question we hia me pa very good ye gisumdi ti ye ntoto esom ase na na adwene ne se ya shada pese ye gusum no ho fi okay esom no so ye busum no ye respect som no ye gisum ni di okay enti ye ntimi fa som no eni agro anase ntimi ngusum ni mase but anam kata asre sem na ye yi eni ye de kofa so ahun say wo hwe comedy videos na Pakistan fo no ne ayifo no omutimi yesa minim so ahwe bi da me kai se me hwe ba ko bi na omo frank kremu na omo duane na si very good na akola kremu ni akola ba eno ne nkamofu ankasa na ye very good enti mi hunu sa de na I was like monkofo e bi akora timi emeki skater omo de esom no e de so why or bompaye na as wa yikete na so wa twe no as wa bompaye no wa fa na de no ntimi anse kremoni bompaye yeah what this time na won kasa de so wie bibia boko de menua nyame adom bibia boko me bonyuma wo so botri nko saa wa bonyuma mame ankasa no enoma bi atie agume so enoma bi atie agu so kai me tete noma no eti edem heso ka me ye noma kakra ka o yantes ne kakra ka me ye kakra bato anhwe na masese noma kobo achirika e ba san so be nsem bebre enti maiko because me hesa na me bonyum no so asase na bewura ha no na se no wa yidin ba nyum ne sase no na won se nyum ne kikiu opetete dwom ne pa ono na me papa ya kokra nti na nnwuma no wotie ni nti oh okay wo bono akaka me papa ne is it them so free oh me jana kwan da ujana kwan ache na ujana kwan se wunyini duru ba bia wo so okodaje wa home asemi a wo ke ma meka was ak ma meka asembi akwa bi okoto sa brantie bi ewu oda ho na ofa phone omom ku no nso ko to ofa phone na no frɛ me pa cho frɛ police pa cho yakum obi da ha ti omo ba ya omo ankan no omo be logo do na omo de ne ko e ti omo de ne ko no nti ase ya tro na no asemi ebia na eso wakum nipa no se na so o frɛ ye no o si yakum obi na je se wo ka no eno o si da bi o me nkan na report na me de man ti wo ka si ya ja no kwan ama no wo ja no kwan enya me nam ja no kwan na nya me ja no kwan right na se bibia boko de nyame ado adwuma ya na ne na mu edo wa baba bebre se nkwancha ma ne na ma yenu da no ane de no sanity se mi gidi se adwuma nso ekoso de bibia ekoso na mimi mom de onse na minimo se movies ye na ba kire me tete ye se try de no ho awura farming mu ne ade asabre ye se o poultry farms ne o fish pond yes udi jatum kura nya de be de nya sam fish farm oh okay adwene adwene kura eno tilapia ya na na catfish oh okay tiamam for ba ho betu ana me pa cho nkakra na da he fasa oh ewo atwoma afrancho Atwoma Franco Agrek Kenzema Kromo ase Yabi Road
side na ewo. Oh, okay. Na e na share un crime ma me mfa ne say me nka young boy but ma me nka ne say young boy. as obi a wasi so na unya asa ni so ade hunu say da bi ma me nya ade we na me mfa attach adwuma na me ye no because on say ya na mpem bebre no yen youth no ya na ye de ni hwe ba bi fa akọ obi bedi galam say sa won sie ska nti aban ne ba no obegu ni pe na say aban ne hunu ma ne what you say nti ede na ye ode wani ma wani ode o ma try ma me mfa mani nkire ho nso kakra Djka me nipa on say matena kurase pa che nti no ku adwuma de manager manager ku adwuma ho ena ye kurase ne tere na ye kokufu ne banchefu ne bodifu na ye papa ne ye nana mo mo ye nti me ye se me ye fa me na me pese me yi me de ni free kokufu ne bodifu ne banchefu no mu na me so nye bibi fofo. Oh, okay. Te na me se me de me de be ko emo asem mu te mo asem so me hwe ye odo de be kwen emo asem mu as animal farming. Ntu uyi food o de ko mo asem mu. Okay. Ene mo asem so nse mo ano obodoso misuro na ntwie ena misuro mo ano bi ntimi hwe fish de oni nsani nai. Okay. So me de ne tu nso no ma wie na me wadi se ne me de be fa fish farming. Na ya na bebre na nim se bia wo sha ase ya wo tene mu na etu ehun adwuma ye na edin kakra. Yeah, then bibia no ho anya den wasase so. Ehun adwuma de de mia nkasa no me se me ye chenchena adwuma bat me wura mu no. Enye nyame a. Enye me din no ne nyame na me hwe so. Enka me dwane ja ho. Edin pa. Fish adwuma enye easy. Se na mu kura nka me kofa na ntwie. Enti me ne wo ka se so obi ba won chen se me mfa ne se oba bepe adwene maako me mfa ne se be 100 kura obi nya ma no. Marco 100. 1 to 100. 100. Oh, and the Minyama Nabroso. Ubinyama Nabroso. 100, yes. Nature say farming now. Why and some. I do your opa, 10 million crime in Yama. Makuma 10 million crime. Wow. Na Matis so we need best farmer and on one something to say. Best fish farmer. Best fish farmer. Best fish farmer. Yeah, ben. 2022. Atwumakwa district. Na wa wo hwa ade ho pa no mo hwe yom de ma wa ho ofenti ana say adwumaden no wa ya na ade ho na hwe yom de because say farmers o mo ye fish farming wo some pesua na so dos. Okay. Do me hear some de ma me no was some de ma me because of say me se fata say de ma me. O se fata. Me se fata say de ma me. Wo de wo hunu say wo se fata. Me ankasa mu de na me se fata bro so dada 2021 ananka na wo se nya. Na amfa ena mo sa ba biem 2022 ena me fa because omo ye bi wo ho no omo de no e different from me de omo ye bi wo ho no omo de ne so no eye obi nsu a watu agya ho dada ena omo ye no wo so ena enipa bebre no makabom na eye ena obi won so ye kakra bi onifi obi won so ye ne farm bat kakra bi but me de no I want say akoye me nko a me ana makope land ato. Okay. Ena me a maye metutu me ponds. Maye me construction for the ponds na maye. Ena me ankasa akoto me fish abegum na me amesa to feed at the mom. Oh, okay. And fish the feed at the mom ne board ne. Oh, okay. It's easy say ubetimi aye dodo sa times oba na me fish be more than be 10,000 kra. Wow. Enti no hu say adwuma na me ye no me bo me ho modene and no mo hwe me farm records book ni ade na chese bibia de na kwan ma I was metimi nya best fish farm our district wo na me so me de echiche me rek akra na me se me boy adwuma na just wa bo adwuma pa adwuma de ma bo on say empem bebre sa na ya na e ba sa adwuma bia na competition wo pa Omo a memfa nso omo ye bi e ka ho ne ade ade it is said the VGM say we na TG na say dey TGM obi akwaje no ntina say o tie akire hwehwe na say hwembobo kakre wanti bibia say say oh ana de na mfa ho waje awi Djka me nipa bi a we kira assembly na entai hia me because me enye me na agree for nkwa na me kofro me wo me farm na mbae okay nim kwa krom fa so mo hu me ho ti acha nkofo na ekeka na omo tie na omo bae nti omo bae de omo bisa na me keka kire omo so mo hu na me de kire omo na omo sa ba biem na omo kire se da sei ye ba kokoye dwumadie bi sei nti no
ye hwe wo na we need best fish farmer e wo district and me more than say me ba na ma beje me certificate or my award. Wow. Yeah. Na just a kwan fa so a ba preko pe wo ho ano mo ba. Oh, okay. Yeah. Ne se o se bibi sa no wa kira asem de ya na wo. Said ya wo ka de said ya wo ka de be fa enka ye fa enka yan fa ma. Se ba yire be hia nka hye wa gira. Aha so what ya say. Nti ya be drum ho ne de. E na nya de wo be ka na me kokko fa ma award de be bro. De be bro. Aha. We dis me dem. Da me dem so what ya say. En we wa ban mu so. A great minister sign. Me kai your friend say Mbappe ya DC pure ye de ni etie me na mo platform. And de me kana. Oh how. All right, try your mon komo kakra on said American who free baby and son akodru baby. Na movie ne your friend say family dey na o sha se kan. Oh, you movie ne dey da. Oh, okay. Once a family dey ye tete akura se dey na ye food dada. Aha, but on say na enyi me sa time na me so ntia enyi me occupation. But occupation dey started with movie 70 movie ne din kan. Oh, okay. Yeah. Wow. Na onse movie no peja ya ma ebedrum rebi ne na chese ekofom kra and with the help of you guys kakra and masa ba be peja ma say YouTube no aya akono me ba mo na mo cha say Breman no ye ka ho bi mo ka ho bi. Oh, okay. Na empem bebre enei da bia ya meka say etoda ho no say ade bi da fom a obi hu a insa say bia nko be fa no apepa ho no ohun anu watwam ohun anu agba atra ba so hu ade e da fom yi crew e da fom we se me fa na me pepa ho na me ruma da chi bia metimi dia sensu anom afi wa pepa ho aye clean no obi ba baje no amfa amana oso obo na timoden de nti a me busa sa ne se on sa ade ne kofo me de hu ya se Breman fo no na mo peja nti na busa se Breman na so wo ka ho mo free e ho yesi mo agi YouTube na boss de ya na amanfo keka no Djka me da se YouTube the intimate nyemo because of say YouTube me enya media. Eye broni adwuma. Na baby a obi aka so be YouTube abetima ye. Djka se agya so menti ase. Sisi ase wo YouTube channel. Me ntimi meka say hey Djka log out. Maje me de ko. Me ntimi. Tize me ntimi nya sa de na chese ma agya so. Ntimi put question ye mfo. Me pa cho je ne obi kire mu ye na. The amount for kire ne say ase mo peja ye na mo ba ye no ase obia etwa bi obia person obetwa YouTube ni bi okumas in terms of sa content na sa skit ni ade funny ones ne de nemu ye na ase mo na mase na mo undermine omo mentiasio we fan say ye obi person okumas be YouTube o so okumas be YouTube so obia enje obi camera say omo obi ntwa obi man for ye adwuma there's no way obi twa YouTube obi metima akose ye na edi nkan ye YouTube nti jai na asase boy de metima akoka ne se ye hia mo se bi amomra me feature onipa na yimu amutimi ka se afi na wo kan ye monko afi na wo kan ye but nya sanso na tie ana se bi ye frɛ artist bi twan ana artist bi kra fro se twan nipa asomasi afra me se me meboa na adwuma utimi ka twan se o ma ne nko ye se Breman fo no na sa de no ewo ho ebi nsi sada twan matete ntina enemenya wo ye me da me bisa wa ntini yie na nya sa na tie okay ebia wo ba bi na wa frɛ obi so metwesi ma obi betima aka ana me ana obi betima aka se enipa so se me ma ne nko enya sa na tie but ebia wo pe nipa no ahun say obi wa frɛ wa ebia Djka wa na wa frɛ bia ochena me pe ebia enipa so se de na ye adwuma ebia ka ochena na wo pe no ochena o ye adwuma ntie bia wo ntimi ma o se da be na se ebia wo ye adwuma wia but ya adwuma na ye no enoma bebre eka ho enye adwuma te se nipa kakra bi na ye dɔɔso channels na ye adwuma gum no dɔɔso okay ye were about more than 50 channels nyansa me bo producers no wo ha obi ye adwuma wow nti e ba ne saa no ya hyehye se bia efri nyansa so na ba me so na ekɔ so na ba Djka so enti ya hye wie ne eno ne ye me fan se moho boa ya ni a hye ye wona ye adwuma ene ya hyehye okay ene ye nsa because channels ne dɔɔso ba obi fi ba bi be kan wotimi be wuram na ye de na bedi eto ena me ka besi so no okay enti ya hyehye no ebia channel be 15 ne ya hyehye ene ye adwuma ebia edu nyansa so e be 3 days ama no edu me so ebia be 3 days and edu so enti in the month no nkomra no na nipa ya ye omo de ekura na ebia ahwe enu 20 because of say days no
artist nye de bia no metima ye adwuma because to da contract beba akwantuo beba ono anso on personal bibia wo ye wo so onyamre ekoye enti bi wo ho a in the month ntimi nye nipa 10 enti se bia Djka ofra bonten aba na so pese obeka ho ne ye adwuma yesi wi ate but embo no beka ye ho no e bia ko fanti ne twato enti ye ko fanti adwuma wi be ye wo de osimate enti bia betima di be bosumi mienu bosumi ensakra na ko fanti ne mpo enu ne so because I thought that mutwa na episodes meboa very good okay eno so wa enti enye nuru de wodi to no kra so na o pressure say ye metwa ne de wanto pese ye gya enti se ma ye Djka se wo na aduru so na ene ye be ye wadwuma na ko fanti free ba bia ba na ne oba ye na o se da bi ye metwa ne de wana se ye gya wo de ekutwa ko fanti ba jo wo be ye wo de so tro bebem enya wo de ono so ntwan so obeka se da bi wadi wa twan be bosome wa enu ne so ntino ene ye hyeda ne yempesu obetwa bi but eya botre me meti yi me ye adwuma ebro bosumi mienu ba we adwuma mankofo me ye adwuma mankofo ba wan kasa wa adwuma me channel dia a wo se du enye nuru me so enye nuru me so no mintimi mfa president ko kase e bia akabeneza ye mehu nipa anase checheku ye mehu nipa ntino wonyai de adu de so no metwam de mintimi nyesa na enye nuru so enhaw oh ha de ha okra na eye ade e wo ho a wo se wote ase because medin kan aye ama de odi machi nyei enti de odi machi nyei na me sa be ya machi ti no so what ase enti bosum mienu atwam kwa bosum yensa me nye shoot but manya botre e twan se do twato ne be ya wie na me wani mu na me ye na sa be drum so mama ye we no bi ba na wo ka chen so onya botre na se nu ne so ntema na ase mpakro ne bu ofuse bi ase ne so what ase yenso yentimi nyesa adwuma ne de ye penipa dodo ene abotre ne de ye ene nipa na ye de ko adwuma nipa kakra bi because obi e pa akabeneza checheku ne omo ka ho saa nkofo nso omo ye kakra bi so what ase enje was wo wie we de na obe ye we de na akoye we de obi ba nne na ene na oba ye na wo se yentwa ne de ma no na yenya omo maka eno so sanso de enye at first movie o sana net here ko first movie wo ho no tama me mfa nse na star bi wo ha wo gina so pa na wo pe na wo bebre enye se wo pe na bebre eye ahun se wo kwa wo beka se o adwuma se na adwuma agi we adwuma nti ma me wie adwuma e be adwuma sana na first nyina etie nti nye se ne na asase enye se ne na asase eye baabi a movie adwuma bi sana tie because there's no way abe kokko hu artist bi a wadi nka age papa adwuma wo ba ye obeja papa adwuma se obe ya bra papa ne di nka na kasa wo kra na wo te anya wo de so what you say but obi wo ha won te ase akoba ne sana na ha adwen but ye bom pa se nyambe mi nyina nti ase na ya te ase ne yetima ye adwuma na mana ye kama because said the American eto da ya na wo te nsem bi wo ho a ba me asem bi wo ho na meti asem nu nipa na emusa no me mfa metena ebi de eye ono ana o kana sem okay enya sa na tie o me hu ntie bai wo de na adwene ka na matese but sometimes I want to say you hu di woman sanyaka okay yentimi nye sada na odo wo montem adwuma de se wontimi nye adwuma na team e ma ne nyini enkodu si abrodo eni montem tabi enye ye because adwuma ne kese pa ya odo we odo free wa de aka nyina na ye bogu de aka nyina de mogu channels no edoso said American channels na edoso pa me monitor pa na said ya woka na ekwan be na mofa so mutimi satisfy obi wo mu se enya nruwe but onhwe so no channel bia nya ne so ene ne dia memfa ne se ono nso ede eko na nim kwan be na ya mofa so mutimi ekwan na efa so na makan se eye abotre edruwe so no nya abotre ma na ye ne de no wi na be dru mi so na me so ma ya me de na be dru so aba ne de ti wo abotre ba bia wo hye bia de be dru so ba oni abotre de na ya na ekofa asam no ba na se si ba nya sa na che oni abotre nkwan de be dru so wow try una manage of ana se me kan akabeneza because first na nyo na manage ana o manage of ada me wo fa na no wo fa mum na eno no okay na me ka se bia one no no da chi bia bibia ni bia metimedi na ade da chi bibia ni sesen because se me ka se da chi bibia ni a bibia se wo fa ye yi a da chi bibia ni a wutimi edi ade because bibia ni a wutimi di ade
ananyansa wo huni se eh de wo kan wo mu de but saso minu na plan ono kasa nyansa wo so ono na plan se that bia wo fani ho a obedi na de enu ntimi ha me ho bebre o nhyɛ dan ha dabi ahun sɛ wo fa bi na ɔbɔ no ho mmɔden ya e ba sɛ wo fa ase no ate ada ha me ho a me ha ma ho ɔden sɛm ama enjoyment a mɛgye mani akyire wan bia no ntimi a to famfa ho ɔden ni nyinaa mmerengu hɔ nɛ adwuma ni asantini pa ofa ho nti enya adwuma adwuma ya fa no minim sanansan matete a yes nipa ba akopɛ ne kodi fine from nyina fantefo but me no one thing is me who send a presenters ebusa question we say enkremo na mesema asa nya enkremofo nyina mesrɛ wa nipa ba ako ene kwotera no koka say eye mosquito na ya na mutwa no de nti a me to ama ne say wo wo fa ne akabeniza nti e kan wo fa ne ntina aka wo to nti omo eni nye kwan a mo fa so etoda mo make fun of Islamic religion. Ama okaya kan say 1 and 1, 1 and 2. Eto so miensa. Anhwa ebe nsem bebre. Megidi sa se mi wate. Pa mate. Nti sese mo nso ma plan say enya de say Islamic religion no mu bedi ho fe obiem. Djka ye ntimi fo bi sum ni agro. Ye gisumdi. Onse ma yinyum na frimi ko question we hia me pa. Very good. Ye gisumdi. Ti ye ntoto esom ase ena ye dwuma na ye no se enye ye nko an fa se Christian fo nko an ye inkremofo mpanifo nso eka ho aye no mo ye dwuma ye cameraman fo ne ye editors fo ne ye krifo bebre ho mo ye inkremofo a omo fa somu ni agro actors ni bi crown so ye actors ni bi inkremofo na the attention on say ye comedy skits ena ye okay ena on say ye ade ne ye no se wo hwa ye sere ade enya de ye ni serious e de ko ha obi som ye de kogu obi som ofi mahwe Faith Khalifa you know but na media meka say onya botre ye ntimi emfa ne som ani ni agro ana ntwitwi fom so what ye ye won penifo bebre kura ye nim wo ma ye ne wo mo ekọ eba om ye nkremofo a nya se nkremofo keke nkremofo mpanifo so ye gisumdi mo ya om hwe bie enti bia bibi ne ye na say bia ohunu say ye ya o betima approach obeka che bia nesa munye ne se nye ne se but ye ntimi fu bi som emedi agro se ye begu obi som anim ase ana ye asresem keke because on say nkremofo bronya ye ba ye di bronya enso nkremofo bronya ba ye nom ne di ye no kre nya nansen adi nansen adi ye boss ma yes ye boss ba ko tachima ye wo kuna ntwe na mgina ho akwane twa na ntwe mgina na mgima hye me sisi oframi a na miyem hye se se to si twa no na ye easy enam so mi sa de bi ba fie ba ye nkwan eno nkyere se ye koye bibi ade agu ne sumu fi so ye nyina ye pani enti e ba sa ne nim se nkremofo bro nya enti enso ye asresem bi afa ama enigi aba de nkabo maba ya nya bibi se ye de begu sum no fi enti ye se enua mo nkremofo me tuwe me ya santen kremo na metie me ko amedia sana me ko school asafo media okay me ya santen kremo ma komox ma frɛ nya me pen anti me ko sɔre ko bompa me sa ko nkremo sɔre dem ye mam kremodi shadaka me nka nkyerɛ wo ne okay ne me nka ne dabe na be ka kyerɛ me ye pie manfo pɛ so mo timi nkremodi me ye pie wo be ka kyerɛ me ma tana zongo zo pa awuza na mante wo tana zongo ba one awuza and you say who because okay onye obi oti obi ara eso oti awuza de me problem so mante awuza no me kan so a kyerɛ Adiza ma yentwa so we of acrobat bezie we Adiza na mama ante what you say enti ebra mo te ye no ba me gidi se mo te ye yete okay yete but on said the American no ye ni adwene pose ye bibia de ha obi som okay and actually the good som bi ho fi said the wuntimi ntiatia wo som animu no sa na wuntimi ntiatia obi enso adie but ya gro na edim se ye nyina no ye di amani gia den aba sa na ye adwene se sa agro no so no omo so so omo mpe enu nja me kire se ye nye adwene se na adwene ne se ya shada pese ye gu som no ho fi okay esom no so ye busum no ye respect som no ye gisum no di okay enti ye ntimi fa som no eni agro anase ntimi ngusu ni mase but anam kata asresem na ye yi
ɛne yɛde kɔfa so ahu sɛ wohwɛ comedy videos na Pakistan foɔ no ne ayifoɔ no ɔmutimi yɛ saa minim so ahwɛ bi da me kai sɛ mehwɛ baako bi na ɔmo frank kremu ɛna ɔmo aduane a nesi very good na akola kremu ni akola ba ɛno ne nkramofu ankasa ɔmo na yɛ very good enti mi hunu saa de na I was like mo nkofo yi bi akora timi emeki skit a ɔmo de ɛsom no ɛde yɛ so why ɔbɔ mpaeɛ na as wa yi kɛtɛ na so wa twe no as ɔbɔ mpaeɛ no wa fa na ade no wontimi anse kremu ni bɔ mpaeɛ yeah what this time na wɔn kasa de so awie nti ebi wɔ hɔ a wohwɛ ɛyɛ nkremofo na Pakistan fo ne ade ne Sudan fo ne Arab fo na abon sɛ wɔyɛ no wɔ disturb no na wayi kom no obia no akɔto ahyɛ no so no ansɛ ɛyɛ asresem nti wɔn nyinaa yɛ ade nkremofo na nkasa yɛ ama yɛ nti yɛ ne yɛnim sɛ ɛyɛ agorɔ okay ɛne yɛ ba sɛ yɛdi bɛgu sum bi da bi lalai okay bi nti twan mote yɛ no ne Akabeniz of mo hyɛ da atena se ehunu bi a memfa se bi a next ayi bi a mu twa ba bi a mo ba bi a mo de be next time yɛ me bi be fa yɛ de bi atoto akwam kama asa ofa na watena zongu saa na me first time I met so o kan oza nyame na me ka say oye ceremony ana house any one na edi agrofin kwara dom till date ono ni enkremo fo kwa odan waterfall zongo enani ne nyina yes odan waterfall ko hode bia enti ono no mfa enkremo fo ne saa no ma ne eni agro da bi na wonamfo bebre nso a ɛna nso no obi a wɔgye sumdi wɔgye awurade di ankasa nti noma bi wɔ hɔ a ɛnyɛ sɛ ɔkɔyɛ biribi ade asɛ obi suma no ɛnyɛ saa ne te twan sɛ moda sɔre ade akyi memfa sɛ ɛnɛ yakoda na ade akyi na ɔfa sɛ ontwa skate biem like mo bɛfa ne sɛn ɔka no he tu bi na wɔbɛka saa asɛm wo bɛɛ ma me bo ofu akɔbobɔ no kora saa ba yate no huhuhu deɛ ɔfa deɛ me ne retire nyina wɔ me hɔ Akabeniz ofa na me say da bi ye that bi ye yi a say de bi na wo be gya be de medi ade ne yie me mpa didi a enwo ni hu me to no mpa didi a dabi enwo ni hu adidie a enwo ni hu me mpe adidie kwawe saa no dabi me adidie bi duru me so na me hwe ni pa kro no wa mobra wo frem to media de kura me ni ento no ne retire date e wo me ho me de mana eno retire me nyem fa ma no ena nye nuru ho aka ne be 45 years anso akọ retire ansana akọ retire let's just offer be kura pomemo trasket ono anu onim de de be ye no wow ma usa movie bi your friend is saying trailer bi enenanenam Red Kindom why na ye producer me pa choy me wa na o sheda ko han ana baby me hu mo na mo sheda esisi dan no editwa movie na na se na e wo hodeda pa choy dan de me ana me sheda esisi ni na one na o sheda esisi dan no for sa Red Kindom no me pa choy try me nu wanyeska modern mo on say movie ni sa na kire and then you one day so am the year okay the bay year and ade aye saa dwumade na me ye no chenka kranka to susu kakra na dan no akopɛ koto ba ko asi atus kakra no saa akopum tama ebo ano it is a village na be yo de ana patron sisi akra masɛ no oh what then say a purpose for this movie okay it is a wo betwa foforo wo be say asisi foforo me patron na say what's our plan ya wo betwa foforo na patron after we no foforo beba na just adwuma na mo ni sika mo de hye menye sika keto o say I won't say quite to say ukọ China kwan so ukukuru sika kese ko no ade akofa no ma beton saa na sini etie ntu uka so ukọ China kwan so ka so kodi agro kwa ukura 10 million say ukọ China akofa na ovisa kra agene say saa na tie nti adwuma ne de e de no panti say hia mmoa say ombebo na bibia tima akoso na Red Kindom na nkasa the movie is about there I think say nyansa wa ha mami nyansa Red Kindom movie is about there yenkum baby because a person man for beshe no mu say dey city and then say ohene bia
na yes or Twan adidi so but ohwe na busu anim no ohwe ono ana sinu mu no na adidi no ohene hwe na se na asini me ka so obi asma ni offspring men kan esa obrofum that can tree no ka so ohene ne hwe na se a so na se mu nti ohwe ni offspring no ohwe ana se adidi ntimi mfiri ho mma na so ofa adwen okay adwen fa ni mu no let us na yire nwa na yire nwo okay na se wo like na awo ho de but na adidi ntimi mfiri ho nyedai Emma okay so pe kwan ya obefa so a obetime nya de odi ade a efiri ni mu yeye enimu na other people from other sides so just to make sure say adidi ni bekoso okay ti enu achi and the issue of when the bedi hine when the baby buy and penny beshe because a movie like this now obeti say mosi how somebody are not all active some years ago or retired for like 8 years oba movie industry or saba back in like just barely 2 years ne Musi be ya MOC oh okay so there here papa be a legendary like a Djka okay now here Djka ne Dr. Likee ni checheku in one movie Red Kindom a Djka ne Dr. Likee wo trust me okay na your legend be ho ihu na che wo movie mu ye pa Michael Afrani so movie name Martha Joyce Atta so movie name inti ya kuku damfo unse Martha oirepa na yes next one me kan so Joyce ni exactly because na me penny movie pa inti Red Kindom pe na be mo all these people coming back into the movie industry because trust me na ye jitum se kuma u na dey agu sana na ye nyina ya adwen but through Red Kindom ye who say Kofono and I say actors and actresses, no, they are there, they are still there, they are still available, and then they are ready to deliver or give us the good content we want. And then trust me on the set, when you beji keke, yes, but say Djka ride the horse at a faster speed. Wow, at a fast speed, trust me. And na through you and waka Djka ni akabeneza abumana because they 10 closed doors and say send the pay no monkasa and no waka abumana oh yes o monkasa you we aka so monkasa bias enye no kre adwuma no montai enhia nye kansem adwuma no montai enhia nye anase movie ankasa na omuhia this time ache yes nenye se bia enti we your first movie ankasa apart from those days kuma would na yes. aka twetwo kwa akro no bo movie mu no ti o mi se o movie mu mu tie me na mesrɛ mo atam de nam dina de akra na mesen emu honde na mpena de woni pa boni ni pa o ye typical santini every the old in here but na ga enti premiere na da be ya 6 July oh okay 6 July wahin SG Mall. Oh, okay. Yeah, Semenshia Mall. But mama mo nana Semenshia ba so kire se mo kan yi na abesimiti. Mama mo papa na ba so because ya tu ya ni a ne nsa. Ko for the theater dada ya che. Abanya ko abanya ba. Na eto dan so a de wa kire anu so me pese me bodin. Wo ko abu e de ba hwe utiri mu no. Na nya asem keto a. Banana Semenshia by na obi akwa akotwa movie obi e premiere movie SG Mall in fact nana why are there pa nyankopon sra na adwen onyam omma onya ya usi sa de no unya sa adwen ne binka ho na won fansisi bebre enti na ombiem mai oba sa me ka sa dine doors say enye one room na me boa ba mo sa bi maka ho the enti epi bi maka ho say the support at Ghana for ni Kumasi for the maye no eso okay we share premier BTC 1957 yes ehun nipa dodo ebe boss so at the end of the day ko up and down ehun ko for na ehuru edum mata wi nyina for still na no support ni nti na ompese omu ye dey ehwe movie nti the nti aye stress ombie mu na nye kese na ositi bebre kan mai eno se de be ya obi do na oba so oba be support kuma oni at least obi abe ebinya ebetimi afa nipa bebre at a time na aye we kwana mtu mu swimming pool ho nyina yefanye to the friend that say bimra biem banyansa o kasa ya na o kasa no umie mu onso san ye wonsa se ntimi so ya ehon ya hwe yi mampa umie mu
penya some of cash in Nipa. And I said Osika won't be a monocram, yam shame. Yeah, will be a musay, Nenyakes. Also, Nenyakes. and Yakes. Why, some are okay. I didn't would be a movie now, James Abeka. A quite great to me, them. Basa me be born ma. Right, dear try ya dey come about neighbor dear na mo expect free. I'm fan say mo fans ne Ghana 42 ne ye you kuma say ye niji movies no da no dear na mo expect. Nyansa dear na expect. Dada na Donna omode mai na and then this year no this time around enye just akabriza team nko. Okay. So on say upe so ade na ho you support him but you will be on ma or because of such a person. It is see an anyami adam your legends like Michael Franim, Martha Desata, yeah papa Djka, Naomi, yes, but it's a number no a bed double, a bed triple. Okay. Na yet to me, in your door double dome, na yet to me, about moving and the movie was so said 1957 na year come on air then movie promises to be very 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 nice and it is nice. Okay, so mom in for domodom na yen hwetini ni fefefe. Right now who was behind the camera when a camera because I thought that camera no na camera positioning the movie be say ya na here qualified. Your friend is saying we camera from movie ni am from saying no DOP and I we dey na back up no me YouTube. Oh okay. Master Ilya oh okay. And Gaf Mali. Oh okay. Yeah. Na director ni na Director Sam Power. Oh okay. Oh okay. All right. Yeah, but sorry. Minim se bia mo bibia mo try obeka answer. Okay. Take it now so aba abontena ya ton. Oko mo ho cinema ho ebi ho na Breman UGC so ebi ho na se ebia wo hia bia betima free 0541 24 8720 0541 24 87 20. Okay. Na ebi so online. Do how pay you be do no twema kohwe na ade okay to online network bia we use bia no obo star 447 star 24 71 hash star 447 star 24 71 hash na baby awo bia no onsa be kan wa ade all right what me abehwe bi all right obibias me so me da obibias ene bra Charles me da mase bebre ene ye da se be bacho answer na ye be kono ye wo adofo bi o maboa ye o say ye dey na se emom the companies like Lawson Herbal o maboa ye pa then somebody like Truth Pap or Breman UGC also yasne Heavy 7 the bebre Ibiza okasa obuba yanko and Tuesday next week Tuesday so ye fruit okay and generally baby wo bia no dofo o meba be MC no why okay any be see me da mase bebre yes da se bebre MC operator na se me ani nkomo sanete